Legashia Christa Wimingli Izervu Iznangara Natum Psychorally Chingri Hirano Kala Proho Verena Somirano Arihon Adam He Mimau Kachat Kachada Ngaching Azam Lakahai Adam Ngasadale Verena Take Matelak Aina Semigahai Ogotui Abam He Itu Migumo Psychora Aka Aina Aka Jumi leshing rock da leya sor aina mapan ngarum kapai Adam rarali. Itumwi ngin kawai avu ram lila. Avu ava ngasot now kala ram now pingwi. Lake shi lukamashan koho chila shiman man haira. Migumo akana akali ngachi kanga rock. Masazu gabai. Kala mangasopam gabai hina. Mikumo Mirin Ringang Sagda Okotui He Ningrak Lak Gahai Kala Ngazak Yang Gahai Abam Ngasagi Chihaira Ka Itumli Kasema Prohoverena Mithod Kangazang Aina Dangda Ina Natumli Ngasomi Chingra da Matthew chapter 28 verse 20 li Ngashit Mihai Dele Kala Isaiah kabigasang 49 verse 15 li anu mangda khale now li avu na malai shaprala awi now bumui aina ka shoka awi now li malu masan rala atum na malai hai salala iya nali ma malai mara yang lo nali iwi pang mayali yeksang haira Nui Pakho Iwi Mangali Leching Dale da Itumli Verena Hang Dale. Azu Easter Adam wi Sunday Katuruga Hili Itumli Pakare Otsa Kapigasang Chishat with Twija Panga Aina Habog Laga Chishat Kala Tradamadi Aina Habog Laga Tradashini Hili Hitada Hangjite Mile. Philip He Vereli Kateya Mi akang sahauda awi kacad kagar psychorally verena ngasomia. Kala broho verewi hakamaha tekamade osag bingji Philip mirinwi aina mi bingli tekakwi sampangasaga. Philip na Samaria wi kainungli vada mi bingli Krista wi bao hashoka. Philip with dui kala anakasa matakakahai machut sign chitelaga mi ping psychorana anakahang chili ning sanglak aina nganaya mi kachung kawi aina magathar manglana panglak aina vaulaga shoka kala shugashu kala paikatega pinglila raimi chiwi wang aina Kainung chili mi bing kamatan taraka awi aina sampangkuya. Pagkakania 1 Peter chapter 3 verse 15 to 18 hilila hithada itumli tamchithemi haili. Natumwi uglungli kristali khayashilo kala brohona da mayalo. Kanim kala khayagashi aina ngasoda ot salo. Natumwi mashun makwi ngatarte hailo chithaka kristawi ti kasurana da kapha kasawi wang natumli kachipat tharan atum khalata khayakwira khi khala chila verewi kaphaning na chiakha magapha kasawi wang kachot kajang kaphungle kapha kasawi wang kaphungna phamai As we pau kapha St. John chapter 14 verses 15 to 21 li chishuna hitada hanglui dale. Ili legashi mijina iwidwi kwisangra. Chithada sada mangla kathara jina gadang mavaila ali ngasopam chingra. Iwi avanala ali leshira inala ali leshira. Kala iwi ava inina. Awili rada ali ringarumra da
St. John chapter 14 verse 21 di hang hai de le Kana wasada azu itumna pangarum ga haya ga thara lyric being chili jishuna itumli hitada hangli Natum ug makhanang alo mga chilak alo vereli sisanglo kala ili sisanglo Natum na ili le shida iwining kami mayon akha mangla ka thara jina natumli kadang mawaila ngasomi chingra kala iwi avavu inina nawi mirinli kala shimkurwi alungli rada raring rumra da jishu na itumli ngashit mi haili Ari hon wi nationwide lockdown kala kachat kasina itumwi mirin hi sasimit mi kahai mangasang sakla ka avu ava naungara kala shimkur ram nauping avu ramli ungachip serda proholi mai ngre ko shimkur mashit manolish kashit sokami sampang khawai apong itumwibang ngasa ser rano Arui nganayang da khale natum psychorally ningsila khaira verena itumwidungli somida magapha galasat mararano kala kachat kasi tharan ana itum psychorally kansok mirano ava no mira kala mangla gathara uimingli amen